Gama lami ngo-Amatula, sizoxazulula ama-inequalities. Sine inequality u-2/3 mkhulu kuno-negative 4y ususa u-8/3. Manje into yokuqala engifuna ukuyenza ukuthi izinombolo ezihlangahlangene ziyahlupha ukusebenza ngazo. Lana ngizokwenza lokhu kube yi-improper fraction. Ngizoshintsha ngizoguqula lokhu kube yi-improper fraction. Indlela yokwenza lokhu ukuguqula ngizothi u-8/3 uzoba ngizophindaphinda ngo-3 ngapha nangapha. Lena izosinikeza u-24 bese-ke ngapha izosinikeza u-25/3. Sizoyibhala kanjena-ke ngapha. Sizoyibhala kanjena. Isibalo sethu sesiguqukile, sisenze improper fraction ngale esandleni sokunxele. Sesiguqukile manje-ke futhi kusahlupha ukusebenza ngama-improper fraction, kuba nzimana ukusebenza ngama-improper fraction. Ngakho-ke asixazulule le improper fraction. Indlela elula ukuyenza lana ukuthi inhlanga zombili sisebenzise u-3, sizokwazi ukususa u-3 sizokwazi ukususa u-3 njenge-denominator. Sizophindaphinda ngo-3 ngapha nangapha esandleni sokudla nasandleni sokunxele sizophindaphinda ngo-3 ngoba sifuna ukuxazulula le improper fraction. Lo phawu lwethu siyaluyekela linjalo ngoba sisebenzise u-3 o-positive. U-3 lona akekho negative, yingakho uphawu lwethu lungaguqukanga laphayana. Sizoluyekela lunjalo lo phawu ngoba u-3 lo esimsebenzisile u-positive, sisebenzise amanani a-positive. Ngakho-ke masiqhubeke. Lana u-3 uzosusa loya 3 sisale no-2 ngapha esandleni sokunxele nophawu lwethu olungaguqukanga. Bese-ke masithi u-3 simphindaphinda ngo-4 zosinikeza u-negative 12y. U-3 mawumphindaphinda ngalena sothi minus 25 ngoba u-3 ususe u-3 lo ongaphansi ngale esandleni sokunxele. Ngakho-ke manje sifuna u-y. Manje njengoba sifuna u-y, indlela esingayenza sifuna ukusala nalo 12y. Indlela esingayenza lana ukuze sisale ngalo 12y sizohlanganisa ngo-25 ngapha nangapha. Hlanganise no-25 kanje ngapha nangapha. Ngapha uzosinikeza u-27 nophawu lwethu olungaguqukanga no-negative 12y wethu lona sizombeka anjalo. Bese ngapha-ke lokhu sokususene kokubili iloku besikufuna vele. Manje-ke siqhubeke masisele naloku u-27 mkhulu kuno-negative 12y. Sesifuna u-y, sifuna ukuqhelisa u-y-ke manje sifuna inani lika-y. Indlela elula yokuthi siqhelise u-y ukuthi si-divide noma siphindaphinde ngo-negative 12 inhlanga zombili. Sizophindaphinda ngo-negative 12 inhlanga zombili. Ngakho-ke masiphindaphinda ngo-negative 12 lokhu kuzoguqula i-inequality yethu. Asenze uzobona 27 uphawu lwethu luzoshintsha. Lana 27 simdivide ngo-negative 12. Uyabona-ke lana uphawu lwethu seliguqukile ngoba sisebenzise inani eli-negative, ingakho uphawu luguquka. Bese-ke manje uma uphawu soluguqukile kanjena alisathi kukhulu, selithi kuncane ngoba sisebenzise inani eli-negative. Lapha phezulu aliguqukanga ngoba besisebenzise inani eli-positive. Ngakho-ke lana
divisible yakhona ngu-3 lana-ke i-divisible yakhona ngu-3 u-3 ngena kangakhi u-27 kayi-9 bese ku-12 kayi-4 nephawu lwethu bese ngapha kuyasusana sisale no-y wethu. Manje lokhu kuyi-improper lokhu kuyi-mixed number xolo. Le mpendulo yethu iyi-mixed number singayibhala kanjena lana ukuthi u-y mkhulu masibuyisela ngalena siguqula sithi u-y mkhulu kuno -9 ongaphezulu kuka-4 uma siguqulile, noma ungayibhala kanjena uthi u-y mkhulu kuno 2 noma ungathi u-y mkhulu kuno 2 1 okay, asenze i-number line. I-number line yethu eyokubonisa lokhu eyokubonisa ukuthi i-number line muqawe inombolo sifuna ukubona ukuthi ngempela u-y mkhulu yini kuna lenani. Okay, lana singabeka la asibeke lana sibeke indilinga evulekile ngoba kushongo ukuthi kulingana, sibeke indilinga evulekile bese ke sidwebela wonke amanani angapha angaphezulu. Nayo ke impendulo yakho. Ungakhohlwa ukuvakashela uClick Maths, thola ibonelo eziningi uphase.